dawana morena hole e mosadi ya senang pepe dawana morena hole e mosadi ya senang pepe dawana morena bana be sumelang ke dumedisa ke makatolo wa go ka dumi makatolo wa go se tshosile tsa ola suba go bona mo ke mo ya makatolo le ke ka ba tsi makatolo ga ta tsela polisi go sa di batho ba ba pese ka ganya bana be so ntele sa le ba lo subscribe TV channel ya lona ke itse mollo wa tla subscribe o click like e o click bele mono then o like di comment o share le batho ba ba di comment ba utlwe ditaba tsena taba ya ka jeno mofokeng serwala ke tlo bua ka serwala ka po go rwala batho ba ngata ba enka hampe taba ya go rwala mofokeng go rwala ke eng bana beso go rwala go ipha matla ka disebediswa tse dintseitseng tse re di fuweng ke modimo ka bo ke satane re ke beka tsele jwang re na le di elemente tse ka bang 5 tse re fa matla bophelong bo modimo re ka dimeng bona so hona le go rwala go hotle hona le go rwala go hobe go rwala go hobe ke wane mo o tlolelekisa maruo ka maphelo a batho le bophelo ba hao o thole tšhelete batho ba ba utlwa bohloko go rwala go hotle 90% ya batho e sebetsa ka bona o rwala go bana beso 90% ya batho so go rwala go no kwa hore science e re ruta hore science kaofela di plant di fate di na le moya di a hema so if wena o tlo nka sefate sa makhanya kote ka po vela bahleke o hlapa ka sona then go na le spirit se o se beya modimo hao in that case o so rwetse so if wena o tlo ya lethwaso o lo thwasa o tlo nwa madi a pudi ha se ntwe mpe but ke batla go hlalosa taba ya go rwala o nwa madi a pudi science e re moya wa phofolo dutse mading o nwa madi ano there is a spirit so is invokang go wena so that spirit meaning o so se rwetse wena so if o to mixa meriana ke nyambo di phofolo tsefe kapa tsefe o sebetsa ka tsona o phatsa ka bo yetsa eng o rwetse wena ka tsile jwalo so go rwala go na le go rwala go hotle go na le go rwala go hobe but go rwala go ya ka di levels tsa tsona so if lo wena o tlo sebedisa swasho kapo metsi there is an energy mo metsing energy e o ya metsi kapo energy ya letswai unka that energy we beya go wena metsi a phela so we beya go wena if o sebedisa metsi for any purpose metsi a phela so unka energy eno we beya wena meaning o rwetse so here comes the different go gore go ya ka di levels le gore meriana e kopantshitswe strong jwang ha kae ke mang ya tsebang ditaba tsa hae ha kae ga tseba hona le batho ba rwadisang ba very powerful when it comes to taba tsa marwadisa so next batho ba tshabe go rwala ba rwala ke nthwempe go na le rwala go hobe ikwane motho o rwalang ka motho wa heno ka mme wa hao ka ntate wa hao o tlo sacrificeang bophelo ba hao go na le ntho tsena tse o thweng ke di contract o phela 7 years o thola di 100 billions go hobe gono but go na le go rwala go tsamaisana le taba ya sedimo so if o rwetse ka taba ya sedimo badimo ba amohela serwala sa hao then it's fine, there's no problem o rwala ka meriana e metle le diphoofolo tse ntle di uphamise mesebetsi ye o yetsang le ntho ye o yetsang o phahame o be right mofokeng ke mang a nang le right ya o rwala ke mas nang right ya o rwala bana beso ke se rwale ka madi a bofutsana ke batla e bua o ke se rwale ka madi a bofutsana then you have to o tsamaya o hlahlobe before o lo rwala dingakeng tse fapaneng then o shebe go sedimo se hao se a idumela ntweng nne o na le madi a bofutsana o tla le ntho ha e sa sebetse o la batho fela wena ona next week ina ke taba ya pele eno so nne o tla le ntho sedimo sa ho ha se amohele ha e sebetse yona then e tlisetsa wena bofutsana o hlopheha your entire lifetime o ntse o hlopheha so ha o rwala etsa sure o rwala ka eng go etsahala eng wa bona kore ntho tse ka rentseno and la hona le madi a bofutsana we can change that ga ya change wa ntwele o apese o hlatsuwe o connect le sedimo sa hao then serwala se tsebo go tshwanela go rwala se ntwempe
and 90% or 95% ya batho ba roetse le tlo thetswa bana beso le tlo thetswa. So e re ke bue ka serwala sena se ke batlang go bua ka sona ka jeno mofuteng o tshwere serwala sa chain. Ha o tla go nna mara ke batla motho a batlang position, a high position, motho a batlang promotion mosebetsing, ke batla motho a sebetsang ka batho, moruti le counselor, ke batla motho a nang le business. Batho mamele serwala se ke se tshwere ha se kenye tšhelete, ke batla motho a nang le business, ke batla motho e leng ngaka, ke batla motho ya sebetsang ka re office ya tshwereng batho kapa motho ya batlang position, ke batla motho a start a kenang industry ya ho bina se tlo mo beya up to a certain level se ke se tshwereng bana betso. So how batla serwala seno ke a se etsa, o tla le a brand new gold chain, o tla le watch ya gold, o ska tla le watch ya 15 rand because it will tima at any time. Rona re shebile nako ya pele ha ye morao, so re batla dintho tsa hao di ye pele fela, di ye pele. Ha o tlile le ntho tseno bana beso, o tla ho mofukeng, then o tla o tshwere 8,000 cash, no deposit, asi a ke installment, cash no deposit 8,000. Then nna ke tlo sebetsa ko sebeletsa ho di mathaba mo hodimo o phamela batho kaofela. Then ntho ena na ke tsosa ka lebitla, ke batla e mamela, ke tsosa ka lebitla la motho ene le celebrity kapo ka lebitla la lekgowa. Then ha ke qeta ho tsosa ka lebitla la eno ke be ntho eno mo ke ikopanye le meriana eme ke lo phatsa ka di mathaba. Ha ke qeta ho phatsa ka di mathaba, wena o amohela ntho ena tla o thole brandy ha re ile lebitla la lekgowa, brandy le nama e beswang, o besa nama, ke tlo fa moriana o tshela mono, nama yeno we robatsa le ntho e ke tlabe go file yona, o hakile chain ho yona. Then wa e ja ntho eno chain e ha o dulu e apere, wa e apara after some time, wa e apara chain. Then after nako e hona after 3 months o tlo etsa bribe nama le brandy bono o fa ntho eno matla. Then ha o so e file matla ntse thola matla ntho eno o apara chain eno once a week, o apara chain. Ha o tswa o ya bathong o ya dinthong tsa hao, o ya nthong eo ke tlabe go fileng yona, o tla bona mohlamo e batlang o bua le yona. I'm telling you, it's a high level of wadisa, it's a high level, no sacrifice, ha ona motho a shwang, ha ona di side effect, but side effect di teng di simple. Ha o sebetsa ka memoya o tlo controlla ke moya, o tshwana fela la o ka bangaka ka spirit, you are not normal. Nne o tlo batla ipona o le one, that is the first side effect ya ntwena. O batla o dula o le one ha o thabele batho, nne ha o kena ka ra company yes na molemo, maybe sheni o e batletse mosebetsi, ha o kena ka ra company ya botawa ntho e ya o ntsha, then ha ona ntho e serious ya go mang o tlo shwa mang o tlo etsang. So bana beso ke teng go rwala ona bothata ke tsela eo le rwalang ka yona, go na le go rwala go kotsi, go na le go rwala go hotle ka ofela ha rona re rwetse dingaka le batho ba tsamayang dingaka, re rwetse le batho ba tsamayang kereke ya pholoso kapo ya eng. Because if you reka oil is ntong kereke, that oil they infuse it from a certain tree, ke a tseba re haholo sebediswa olive oil ina le moya le ona, then o lo e sebedisa le wena o rwetse moya wa olive oil o rwetse. So then the buildings Monday to Friday ya tholagala 068 213 4374 mo futeng mo teng le ska le ba subscribe Dr. PHOKA YouTube, Dr. PHOKA Facebook page, Dr. PHOKA Twitter, Dr. PHOKA Instagram. Ke di bana ke ke leboa motho ba tla ngwana a sena le pela he but no deposit package 8,000 ifela mo. Amen.